Ambani pen CBG aphan Karbi Longri Lipilongli pusi JCCPE atum sodak pen pachinipon. Tarapung borpung lapen borlang sora tatum KECCEM Dr. Tuliram Ronghang lapen nilip MEC Pubitra rong pia tumaphan kachuru pajerpon. Tangka kuti pharoi sira inkoira hini panong si chinthong pen socheng constituency kichelenga towar selampon bomlong. Chainong kachong hu tilisor borarat arideng kachingnang. Aprang si birta kilara do anaphan kardom pajirlo kardom non birta than jebang sami ojang terang pi non arju ikha birtang tonpe. Advantage Assam 2.0 along Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma pen kepang dakpon Ambani aphan compressed biogas aphan Karbi along nikrep ho angbong longlipek pon pu along JCCPE atung chidon thek. Mukesh Ambani Dangoriai অসমত CBG অর্থাৎ নাইপাৰৰ পৰা যেটো বায়োফুয়েল হয় নাইপাৰৰ পৰা বায়োফুয়েল উৎপাদন কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিছে আমি অহা 15 দিনত কাৰ্বি আলঙত তেখেতক মাটিও দিম so that CBG Athei Karbi Anglong angkang 10,435 square km vet. La soang bong pen Karbi Anglong non ki longli ka via joksi Karbi aradatum marat longri along an ki do dam nang pen ke tharli asayanta klempon ang koklo. La si Ambani aphan Karbi Anglong CBG aphan longli ki PG palong chidonun thekthi. La pen CBG asayalong Karbi aradatum sai ke choklem tun long ji puning chitheduna thayawi. Athel hai industrial long ki ajara saile ki klemponji pusita mi misin pensi ki ongdung klemponji. Lasi ki duk det Karbi aradatum lasu CBG along sai choklem dun long japhan ning chithi unang ni. La pen CBG aphan long li pidet polote laki ningkan pharo aphan long. La pen CBG aphan masap long li ki enchotji kali. Jiri pharo si endet lipo. La si tangka phanchot si methang longri longpat jepano hok tu nang ni pusi JCCPA khorsing teron pen ning jepo. तो पिलमा लाम थे चेपे क्लांग नंग कोलो रिएक्शन मा चेपे क्लांग नंग कोलो लसी कार्बी आंगलोंग अलोंग ले अंबानी अफान किपी लबांगसो नेपियर ग्रास माने इंगनार आन कपाती की लबांगसो अफान लोंग ले किपी पु बांके नीलितुम के चेदोन दुंदे कारजू लोंग पेंटा लके चेदोन दुंदे पिनीसिता चेदोन दुंदे लपेन पेनापसिता चेदोन दुंदे Lasoga chedon dunde der athe bangke lahenlo Karbi Anglong alongli ke 10,434 square kilometer anak. Lapen la song bong eta council la sora chichini nangi alang litum ke sita chichini ne longli ke joy koan dolang non abang ke hala longli ke joy ka vesi muni datum ke gupilo reserve bete heta ta kilut prok lo matidi hala kopilo ke pupo la so marat long ria long sita kilut si jilang so long ke eviction ke claim nang lo bonde la si la so long le ke joy ka ve a joy ne si la hai reserve dol ya reserve ki free phun ateng lo la so bne jilang so la so marat long ria lo kilut la ta long le ka ve joy ne lo la si la panjong si long le ka ve lo pulo tang tenon Ambani aphan koson lo long le ki pipo ako Ambani ke kopilo ma long le ke la ke chiri si hini le nang ke hangi kali chiri si hini le ke nai kali asuria chiri si nai hala bangso abab kati kiye bang aphan ke lasi la bangke nelitum chedon dun thekte la penke Karbi Anglong Autonomous Council kachepahem pu jesme pe CM ke haya phansi tame nelitum choningri lo alangli sita la bangso alam pen mang yongsi ilituma Chief Minister Assam Chief Minister along alangli ta chedon dun dolo pulo tangte jongsi dokoklu pulongte la bangso ka chedon dun alam bang alangli puthot chematha thusi aning ang thine bang kacelar tu bang ke nang sot pusi nelitum lasi la longli ma longli po bang ke nelitum kipia bang ke non pendet kali aprang pen hitame chedon nunde lan par da kali lang non bang ke ilitum ajak penang asong atu masi ko piluma laso oil palm kati kiye bang aphan sitame po masi do thek sang thek bang be koman tu si ke long poma lapuana ang deng non nang lerok ta oil palm ta me lang tomon nampi namdur aphan ke mesen kali henodak pusi bang la Nagaland sorta obom lo katiki obom lo Mizoram sorta katiki obom lo la son si gopiloma ha konane ingtana sor sitame la so katiki e obom lo halabang so hutsi ilitum da Karbi Anglong sor bang ke
laso kopilo ke pupo laso subsidi ong pik po join sila bangso katiki ye bang man sinon ke John Trupo lasi lada ka bang ke neliganing je kang tu jong si oil palm tiki vegi pulo tang te ili tum la sok katiki jo hidia jo le tiki tu eta chok kelata lake nam pi piru yok forbo nam dur piru yok plot poke la pen ke nam pi nam dur ajo mon munit kilut ke kedo adim ave chuti ki adim gabe si kilut lo ma tedi la si la hai non reserve long le arlo si tame kilut lo la si Karbi Anglong Autonomous Council lo anu kapreka ke kalilo ili tume local la government ke Karbi Anglong Autonomous Council lo la si Karbi Anglong Autonomous Council bang asor bang Ambani aphan longle kipi aprang ke kipi ji pujong si mathat de lo pulong te so batai kep alang litum je mathat thusi ala so kipi ji pu kachisik tang alam bang ke aning yang thine bang ke chelare ke nang so lapen ke piniar nya lahai kado welam klang eta pita elitum Karbi Anglong arlo ke do karbia ke pan karjab ji pu Karbi Anglong ke rai kom ye pan karjab yo asong atombak alam the and piniar nianta nilitonga karjudun kaine pine piniar nianta lam the jepek lang lelang la si Karbi Anglong la song ke doan major organization ke doan atum pan sitame nilitum chuning rilo alang litum sitame la bangso apu thakke ke kroy dunde ka chedon dunde alam the bang jepek lang si kemi employment ke ente koson la unemployed youth la pan ke ong pulote koson lo jongsi la hai industry bang bete koson ita ili tum chini lorle pinyana nelita chine councilors or chini ne secretary tum chini ne labang so CBG a plan nang ki bipen ili tum ko unemployment longi labang so CBG non aloma plan ke area pen theng pe clock ka plan ji kali halau ke highly automated ji mechanized ji halada kala so bab e det pen ke rod anta bang machine men si ke rodi munit nang rodun tha tangune de lopu ke nang angelu lasi halada ke ilitum amunit atum employment long dun oji pua bangke lake ening theune non ma jongdam clock si tame ilitum la CCI bukajana long bangkwan sido Karbi tum bangkwan lo non ke do ada ke claim do la sonsi ko pilo mahala so Karbi langpi hydro power so project along sitame Karbi tum ko anla do tuning alom lamda la bankrupt security ko pilo mahala so phananta kache song nang cheturok bo halata ente ko buson lo ladak nona bangke ambania company long ilitum bangke goson si dake employment ke long dun po lapen ilitum amonida phan haladak amunida tum haladak employment ke long dun ye bang phan dak kam ke long dun ye phan labang so apuna chak halabang ki thiga teng pen dak duma vema halabang elitum chini ne lapen ke la so details a project lapen councilors or pen koson ko pilo ne alu ka chitok ke councilors or ta peklang kle lapen kado beta chini dun delang la sila bang so alama bang ke councilors or same Karbi Anglong arada bang phan ke pachini dak nangi pusine litum chuning ri sare thurnang kokpo ako jong si thur thek the pulote la kibir lo bang hala 2006 malam non-digram pen singgurala menang tum ilitum kadu gavetar julong lo hala dakla so tata nano isi bangke nano project lo plan lo isi bangke gopilo mala so chemical half kibi pulo hala dak muni na tum bangla puan si ganinge inuta asar pia bangke ne neso in laso long le pensi ne ane om ke chulong lasi laso long le jo ni neso po inu da pran dam edlo sita non inu dolang halata pran pe dam nang sita ni ke long le pipe jo la pan ningang thin la pan ka chi si ke bang ke litum ke nang sok jong si patoi te claim that patoi te pidet pulo tang te ko pilmai litum Karbi Anglong arat Karbi arat sita me hala bang so ang dengan sita me ke dam kali pulo te ilitum ke cheklulong pi cheklulong so long le ke dam te ki kali दाम देखते लो पुलो ते दागलो माती इडो नहीं दागलो पुलो ते मो फुटपाथ कोई रुइले के मेगे kalidat ke labangso long lia taksi ilitum labangso portimia taksi ilitum ke kachutiki labangso portimia taksi ilitum ke ehemiriddo labangso portimi labangso long lido kok posi pini ilitum e mane pengda gedo labangso long lido kok posi ilitum social security social democracy puasa pasubet sita ilitum penap ilitum long lia velo pelang avelo pulote hem ave rida velo pulote toar pulo koirok lo
tirui lo pulo te kumla munita pun bang nang tinji po nang hok ji po nang hok eda ji ma dedi marat marenga piat teng si bang hok po la si Karbi Anglong a rat si tame tangka cherso phan ke kupil mala so compensation dang hala ko pine ta ho bang phan ke pani ning chepe the si long le bang cherai nang hi long le bang cherai kom thek Nilip MSC constituency ang kangpen ke pa phidun na ya hawar borpung tarapung. Borpung tarapung araratum towar ke hinupen ningkan ko anpen lo ni kisung kacetong ponang. Kisukiyun iya tuma phan si kachilang ja phan ke pon bom towar ke hinu ajok charchong pensi che ponang lo. Lapen ko pai ke lang no atum towar e bengalong amat ache thei ka videratum ta duulo. Borpung tarapung araratuma phan la so kisung pen ke pa jok ponjia phan ke ECCEM Dr. Tuliram Ronghang Bokojan MLA Dr. Numol Mumin Lapen Nilip MEC Pubitro Piatum Pen Bor Iponsi Towar Kaselam Pija Phan Lamchak Chipi Tekang Ateng Pen Non Malom Towar Selam Pon Bomlo La so towar Keselam Pipon Thegajok Borpung Tarapung Borlang so Hawar Aradatum Ningkarong Lakha Un Ipin Asonlo Borpung tarapung lapen borlang so hawarata tumaphan KECCEM Dr. Tuliram Ronghang Bokojan MLA Dr. Numol Mumin lapen Nilip MEC Pubitro Rong Piatum Kanghon Kangjin Supon Thegajok Tarapung Hawar BJP Local Committee Maipu Mohen Tok Bipen KECCEM Dr. Tuliram Ronghang Bokojan MLA Dr. Numol Mumin lapen Nilip MEC Pubitro Rong Piatumaphan Kachuru Pajirpon Topini nang tum phan phrangke abiting tum phan nang chupa ateng benang tum nang pele pot nang tum phan akero pilo prangsi lapen bikhe koi nang tum phan nang ki phake nilitum la henlo nilitum pongdung arni pen labang swali labason doji punir tum nilimang ta himan mel pe matha the sidame pini KAC gechari tim Karbi Anglong sir Dr. Tuliram Ronghang alang li phan aprangsi akero ping tu alang li kamatha kimi pen ajok Dhorom lapen party chipu pe pin pen nituma inglong arat borpung tarapung bolang sorat phan mathasi pini labang so towar nitum ngelang phan wanglo nilitum la borpung tarapung bolang so nitum polling center pli local committee nilitum chingrum si nilitum pini nalitum phanang ke phake la henlo lasi pini sir Dr. Tuliram Ronghang aphan aprang sikro pilo lamo nilining jelo lapena aphi MLA Bokajan Dr. Mulmin alang li phantame nili akero pingtung alang li kodok awe ke chipiduk pen alang li matha thipen nilitum nili bahawar phan lapuson asai nang kedeng pipo report alang li phantame nilitum akero pilo lapela dak local MEC sir Pubitro Rongpi alang li MEC mandate pen nilitum aphan lapuson nang deng an ke klem pithega pot alang li phastame nilitum suri akero pilo lasi nilitum ke bolang so borpung tarapung asor ke nilitum ke kachi hok ong nilitum ke hemprek ke nilitum han ke kilong tanglo pusi nilitum ke ningkarong ong nilitum ke chilakhapon delo nilitum ke hemprek kelong lo pusi nilitum ke labang sotwar pe na jok nilitum ningrong chipilo lasi lapuson longji minipu nilitum mathathe lasi ongdung apor husar Dr. Tuliram Ronghang along mai long ningjelo nilitum klempon vegji nilitum chesai pon vegji pu alangli kiningje pen pini alang ke pepleng thega pot nilitum alang le phana kero pilo lapenan parta nona bangke labang sotwar bonai bomlo ko dokawe akorte ingjerdum ta theglong pronglo lasi nona kinang sot non la konsil ke charipon tim Karbi Anglong tum phani tum ke chunuri pon kang tunga bangke jasimet koi nilitum phan dolong bang prabjin pen nang bonai pi aghoi potalong dolong na bonai pi asonte nilitum misenji ansu se alang le tumlong setami ke claim ke damlong a herjumi doji athela bangso tuwar alang le tum bonai lo misen lo churopik lo setami dolong jong se avidet pulotang tang kunil tum la ansu se akasik sak duthukokji la selang Nijang Karbi Anglong Jinthong Pen Sucheng constituency hawar kachelenga towar ka hinwa jok radatum ko ananing kan pen lo ni kisung chetong ponang lo Thong Pen Sucheng constituency hawarada Karbi lang piaro ki krong pura jok radatum phan pen loksi chepapar ponang lo lapen lang ke thia hot la so lang roi ki para hot apran ke dam nang atum anta du ulo
La sirada tumaphan la so kisung pen kapajok ponje phan KEC CEM Dr. Tuliram Ronghang, KEC Deputy Speaker Avijit Kro, lapen MEC Hetsing Rong Pharatum pen bor iponsi, tangka kuti pharoi sira inkoira, hini an panong ponsi, non la so towar selampon bomlo. Lapen Karbi lang piaro ya long ta mesena dolong ki selampon je phan tangka kuti plikep raisi an panong ponsi. Murimi Enterprise Company atum aphan CRIF I scheme paklang pon bomlo. Bangso along KEC CEM Dr. Tuliram Ronghang, KEC Deputy Avijit Kro, MEC Hetsing Rong Pharatum, La Soto War Kaselampon Tekapot, Hongpen Sucheng Constituency Hawaradatum Kachuru Bajerpon. Amri Pen Hemari Bongrum, Karbi Longri Abirta. Makar bilang pia prang celeng hut. Nepali lok bang serkep ni disi langar lupen kititang ni disi pon. Lapen ke Karbi atum lok se bang krihi. Badak ni li kereng bang kre serkep kiti bang krihi ni lang pen ni disi ke pokwe ke bang. Badak ka celeng sumpi. Bang sopen Karbi anglong CEM atum tim Karbi anglong atum. Interaction program bang lo murap. Bang so murap ke bang hut pen sialang cicang tegang lo. Yaitu 9 kilometer harus 1 kilometer tongkep CIRF Central Infrastructure Route Fund ilong bondo lasila bang so poda bang murapi na bang ta nang pilih ya pan tumbor ipo ponsi pucot ala so seta apia bang ala MLA Rupsing Tiron pen ni tum jalang se bang sa tuwar bang ihak matipungin ya kene matipung si bor pung terapung hin pilo ihak bang NC hin pilo la bang kan ban bor idet lasila bang so tuwar bang ken non kela Jeleng pera pia bangan ini tunjoi biglo, apa non la tolong ditang lo puluhan ke klaim tam mesen, tolong ditang lo puluhan ke ini tuh la paraya yarat ke, alang lipan, siya makatan ini tuh corcu ilang, ini tuh arcu ilang, lapen ini tuh allocation batai ke thong ke tanang na suatu bar, aprang bang prodi prong PM itu munit ninga wele pisil pana tuare ke cancel nai pun aku lapang ahuso hutan ini tuh population ta survey lo, anili pulo population ke tuar tango te dupu. Lapen nili allocation gipila helo. Lorapat hui pen se silong gedang pulong te lapana adistendo. Lapen juai hui pen se gedang pulong te lane adistendo. Lapen hamren pen labang petro pulong te lapana shortcut. Nili ke kanan si di ministar ta ke kroy. Kanan si la satu war ni tungkilong. Rong kano ka chihila la so rong kano la bang. Harus sira rong thom ke barat ke lagay yoy. Anon ne tum la tibok tere ke rong ko trok. La hamren hat pe de kilometer kan dikla. Hamren pen dak rumpung hisap kilometer kenar ke. Rumpung pen rupai kilometer ko. Pulote kilometer kenar ke kilometer ko ratom. Engkora ka thom ante dak rupai pen dak kilometer phone lo. Dak pen hamura pe kilometer thom kilometer ner kep na murap pen la. Rupai dak. Sa buda pen ke mulas nai lo mati. An ke dawa suan do te silong to wargo. La pen ke dem sai pladam po. Dem sai pen te silong lo. La ke kasileng une po bang le chileng joy ke tuwar ki joy ne tuwar kala Kende la hamren pen silongan chilengi ko an kilometer bag ne tu hamren pen silong ga 70 km 20 kilometer si lan dar lo Chilengun no gadi la direct silong hamren to silong. aram tu hamren tu silong la ke pakal La bang so dolong chikloyon ko ana pisitai nang la baso ke tang ye bang kala ke lang nang thelo ke ton nang ko pot ke tang bang kala ke garantia be pute de bon sala tum neng kan hiniang ko pe tang ye ban mori pilo la penala umler da ke chaka teng pining tiro lompo la lambang ke ke itu Karbi lang pilo bate kin hong pen suching a consensus ka chileng atwa along si CIRF pen FMC so skim bang nang dilo kasi labang ki tum chin hong la pen suching ara tum bang ka chileng joy ke kang ki tum dak phan si kap ni tum ikeng ni sa wano ni kahin udah murah pen ha hamrenan iki bojar pusmet duni buse king na ta pini bang sim sana kang hon pen la so skin bang na ta pen non tang pu do blok lo kasi tu ni tu so cheng para bang sim sana tu bak la so skin na bang ke para ate apang prang pen itu ta pini ni bang ke he askim nang li tan mat ni tu kin hong pen so cheng ara da bang kacu hilat joy bang so to war ke the ko ana meter lo sa 5.5 tiket aku war ke tiket
ben hamran men ko ana yak kiding sigi pig lo lage ayak kiding hai ayak kiding 16 landing kan ko anang bong sila pe tang ni la sa dolong bang sa ningkan ni siang bong si patang ko la bang pendek bong si patang det Lakhain ko rapon ilipem isi constituency Chuki Hola Police Station ke parluang kang Guruwa Bosti arong along pen ino tilisor bora po abang chainong inghupon detlo. Labang so chainong hempu atumpen chiri dunsi tilisor bora hemalong si chelong tamlo. Labang so puthak Chuki Hola Police Station along tami lamhoy pidampu pusi chainong hempu atumpen nang pachinipo. আজি আমি যি গুৰু হেৰালে ইয়াত আমাৰ আগাপিত ড্ৰাইভৰ ঘৰত আৰু আমি বিচাৰি গ'লোঁ থানেশ্বৰ বৰা তিলেশ্বৰ বৰা তাৰ ঘৰত আমি পালোঁ 3টা গৰু খালত বান্ধি থোৱা আছিলে আৰু এটাত গোহালিত আছিলে আৰু আমি নপামত পালোঁ গৰুটো আৰু আমি গৰুকেইটা পুলিচ মাতিলোঁ আমি আমাৰ শিৱসাগৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট আমাৰ কাৰ্বি আংলং ডিষ্ট্ৰিক্ট পুলিচ 2টা থানাৰ পৰা আমি পুলিচ মাতিলোঁ আমি কথা পাতিলোঁ পুলিচৰ লগত কিন্তু মানুহবিলাকে তা এণ্টি 2টাও নাই কিয়া হৈ গ'ল মাইকী মানুহবিলাক আছে মতা মানুহবিলাক পলাই গ'ল গতিকে আমি ধৰিব নোৱাৰিলোঁ কাৰণে আমি এতিয়া মিডিয়াৰ পৰা আৰু আমি পুলিচৰ পৰা আশা কৰিছোঁ যে আমি সেই মানুহবিলাকক যে আমি সোনকালে যে আমি ধৰিব পাৰিম আৰু বহুত মানুহৰ গুৰু তেনেকুৱা হেৰাইছে বুলি আমি গম পাইছোঁ আৰু তাত এনেকা মানে এটা খবৰ পাইছোঁ আমি যে তাত মানুহে বোলে গুৰু লৈ আৰু আমি আগতেও পাইছোঁ এই জায়গাৰ পৰা আমি আগতেও গুৰু আনিছোঁ আমাৰ এই গুৰুটো এতিয়াও আছে আমাৰ লগত আছে গুৰুটো আমি 2বাৰ হৈ গ'ল তাৰ পৰা আনা আৰু সেইটো কাৰণে এতিয়া আমি সেইটো আমি জানিব খুজিছোঁ মুঠতে আমি জানিব লাগে যে বস্তুটো কোনে লৈ যায় কোনে দিয়ে তাত হয় না নহয় সেইটো আমি মানে জানিব বিচাৰিছোঁ আৰু মানে ক'লোঁ মই Pinya Abirta Lansi Kang Tonlo Kardom